خدمت کردن در بر ما چه شدن اکو یگان گپ گفتنی دارین الو برکاتون بتا اوم خدمت کن اومدن ایستادن شری نرین زنده باشین اینا در حق و رحمتی و دعا کنیم برادر عزیز اینا اونا و اکم باور که من نمیتونم بگم که این ایش خدمت کرد ایش خدمت کرد اوش الحمدلله همه همیو در خدمت بدن همه نو او با وابشه شری نرای او همو اول همو لبای اینا برادر عزیز دتاش حالا میرم برکت تن شیر بچورا این شیر نری دیگریش کی شورا نه مقصد نقطه داده اجازه باور کنیم برادر عزیز شناختهشون وابشه نمیشه وابشه ایش چهارمش ده تدیگه شا روی کبدیم برادر عجب دنیاست این دنیای کدامش ولی تیلای؟ این نمیشه؟ ایناش بچه خوجان میرفت اگه بچه خوجان ده؟ این دتش دوشنبه میرم این دتاش دوشنبه ایلاوه او بینگی دوشنبه بوزه تگیش ترپیسه میگیریم ایش مسکوز که میرانه ولی تیل؟ Yazgan dışarıda girsek این از کجان دای بچه ها این بچه ها کجان دای اینم برادر عزیز این حال عزیز پنجم شه انا ایش پنجمش برادر عزیز اینا شروع نر نگاه کنین اینا حال اینا بچه ها که اصلا دای کو نوان دوش نو داماتی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان مهربان خداوند حفظ کنه این لله و این الیه راجعون برادران عزیز ما قرار داریم در شهر ریازان در گرانیت بین مسکو و قزاقستان که در همینجا 7 برادر ما در یک اواری سخت در صدمه سخت که از دنیا گذشتن خداوند جنت الفردوس نصیب شوم گردونه چه که الله خودش وعده داده اگر که بنده با نماز است اهل تقوا هست ان شاء الله خصوصا که در این ماه شریف رمضان دهای عید بود بیگان عید بود چیکار کردن همین برادرها از دنیا گذشتن ان شاء الله جنت الفردوس نصیب شدگی است اگر که در حالت باز میگم که با نماز و با طهارت یعنی که اهل تقوا باشه ان شاء الله برای که هیچ میگن اجر شهید یعنی شهید شدگی ان شاء الله خوب ما دیروز برادرش روان کردیم در قطعه صاحباشون خیلی دعوت کردن است گرفتن بردن شو از حسابی که مردا خیلی از مقصد کم از اول سخت شدگی بود شدگی شناختن روی برادرها خیلی مشکل رنگ بود حجت گذاری هم خیلی بر یک بار 7 مرده گرفتن با ما هم آسان نبود در طول یک هفته که 5 روز 6 روز دعوت ما الحمدلله به خواست الله گرفتیم شو امروز شنبه است اگه نوار بگاه میبره پگاه میبره من نمیدونم ان شاء الله این صاحبان مردا هم جه هستن برادرها مسئله سوم شبگیم سومی که در همین کارتای برادری که گذاشتیم 783,000 جمع شد که از همین رس خدایی که چند روزه اومدگی و روان کردن مرده ها از همین کارتا میشوه دین 120 چند هزار شو او برادرش دادن خیر رفت از سنش ان شاء الله در همینجا با روان کرده میشه فقط هر یک مرده 50,000 شدگی بغیر این رس خودی درن شستشوی مقصد بار بلزم خیلی میکنن
پلوس با بابت اینازی ای همیشه با مسکو را برده روان کردن. خب بابا لنگری گپ زن دوستان بعد بو صحبت میکنیم. سلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساق سلامت هستین. برادر عزیز، اولین گفتنی دارم که حالای مهربان خیر کاگیتون قبول بگردونه. پروردگار در عمر جانتون برکت تا درد سر پدر و مادرتون نبینین. بعدا گفتنیم نه برادرایی که اومدن حضور دارن در اینجا، برادرایی که هستن خیش تبارش هم هستن، برادرایی که هستن رنگ ما و بیگونه در همینجا اومده یاردم که هستن. الهی مهربان برکتم تا خوش اومدین، سلامت باشین. اینای برادرمون الله برکتش ای ازبکستان ای که الحمدلله که اومده است اشتراک کرده است در همینجا برادرای عزیز. یعنی که چی گفتنیم برادر عزیز، جنگ دعوا و وقت نبمونین. امی حالت هایی که می شود سرجمانه یک جو سرجمانه کار بود که نه که یک کس ببینه نمونگی ما را بگه که بس که امیو در یک کس یعنی که عبرت شود برادر عزیز. ما حالت امیو را باور که یک تشمد رو آمدم دیدم یک نمود زاگی سبحان الله، الله مهربان پدر و مادر زن فرزندای او را صبر جمیل بده. یک نمود زدگی هم با برادر عزیز که داج شناخته شون نمیشه، خیلی مشکل است که انا چیز کنی بعد بشناسیشون. ما دیگه هیچ گپ گفتنی نیستم برادر عزیز. الله مهربان برکاتم تا اپا جان، خداوند عمر جانت برکت بده. انا برادر مناوز چیز میکنیم یک آیت میخونه برادر عزیز، خدا خواهد بعد برادرایی که اگم گپ داشته باشن ان شاء الله گپ میزنن یا که میشینیم بشینیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنون الماعون. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الهی آمین. Allah'ım şu 5 ta murdani Allah'ım sağlamdan sağ salamat etkazib borishdan Allohdan so'rab qolamiz Allohim. İki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizga durud salotlar va so'roq. Gunohlarni kechirib jonlarni jannatdan qilgan, oxiratlarni obod qilgan, qiyomatgacha o'lganlarni bilmasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika yor ar-rahmanir rahim. Allohu akbar. رحمت و مغفرت کنه. خوب برادرو کدام سخن داره؟ چی اکا گفتن داری؟ همون گفتن اینا. تمام گپ گفتن داری اکا؟ هزار احمد. اکا تمام گپ زدن داری نگون سخن ما داری؟ گفتنیم فقط در کامنتاریا گپای قابل گپ نزنم. اینم سخن دارم. اکا اون گپ گفتن داری؟ نداری؟ خدا اون گپ زدن داری؟ همه شما را برکت بده، ایمانتون بده که اینقدر و ما یاردم کردین و ما مرده هم سق سلامت مثال میگیریم و به پیشی و خانوادهشون میرسونیم. هزار رحمت کلام به همه شما. سلامت باشین. اکا اون گپ گفتن داری؟ سلام علیکم. اون گپ دوام داری؟ برکت و متعال. سلامت باش. خدا چکه. دوام با کسب و کردن برکت ده. سلامت باش اکا. خدمت او روزی وید رحمت کو. گپ زنیم. سلامت باش. برکه او. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما بعد ساده انتنجیم برادر سلامتی خوبه. هی مرده هم رو میگیریم و بس نیای راپور میریم. که اون گفتن کدام میگه خیر که بود الله مهربان خیرشون قبول بگردونه. تو در خونه گپ گفتنی خدا. اکا جون گپ زنید. رحمت کوی بابا جان. کوی لنگری لون برکه اوید من همه خدمت کردی خدمت او روز شوید. من ما برادرای گروم میبریم. رحمت هزار رحمت شما بر. سلامت. که خیر کرده باشد خیرش خدا قبول کنه. آمین. باباش گپ زن خیلی کن چی. برادر عزیز
ҳамаш ки маълум аст мақсад нархи сума гап зад ҳамаша гап зад иншоалло ба амраи худо мо то ҳамаша равон кардана ҳамаша равон мекунем иншоалло ба амраи худо то наворое ки мақсад ҳозир аз ин ҷо мераванд ино гиробое ки мебинед аз ин ҷо мераванд дар тарафи дамадет бо гиробо дига мешавад мақсад и условияе ки иҷа доштафтаста и вообще дига бидастай мақсад Москва бародаро хела ҳазор бор аз инҷа хубтар бидастай дар 1 соат корта дар Москва буд мекунӣ дар иҷа аиҷаш уҷа мерай ҳаминҷа як коғаза мегирӣ 100 километри дига мехези бо як ҷои дигаш мерай коғаз як коғази дигата мегирӣ мерай ҳаминҷа ду калма гап қатид мезанав мегӯяд ки биза бирам инсол ми хеле бародари азиз мақсад яъне ки мо ҳамаи амёра иншоалло ки роӣ мекунем ира каму бародармон ана чизе ки мешава баъдан мега ки чанд сум дар киҷош расход шид масъалае ки аз уш саркарги то равон кардагиёш уҷа ҳисоби ҳасад мекунанд иншоалло ба амраи худо аз садкаи суме ки мемона бародари азиз ба соҳиби ҳамино дода мешава хайр кардгитона аллои меҳрубон як бор дига мегӯм қабул бигардона худованд дар умру ҷонтон баракат яд хуб як моменти дигар ман қайд кардам ки бисёр шояд саволо шаванд бародари азиз фурое ки ҳамин бачаҳора мақсад зер карда ӯ фура аму як мустафиди 72 сола урус ва я маҳкам кардагӣ ҳастанд бегаи соҳиби ӯ мустафид небуд соҳиби ҳамун фура компанияш омада буд 6 тан суҳбат карданд бояд ҳамчун юридически як суҳбате кунанд аллоҳ худаш медонад ки аз тарафи бо чӣ мешавад ҳозир муҳим барои мо ки ин бародаре ки хела ҷазиран ёро бояд ба ҷошу маконшу бирасонем рақамҳои ҳар як мурдадора акамо менависанд дар варақ ягон чиши қатъи ҳар як кадомшо иншоалло боз дар чӣ мекунанд қатъишон дар связ мебуранд худованд ҳифзтон кунад раҳмати худо аллоҳ ҷаннату фирдавса насиб шукарна ассалому алайкум салому алайкум чӣ хеле ки бародароро дидесед инаи бародаро нав тағара алло баракатта даву ҷай хизмати калон кард беҳад хизмати калон кард шерои нари московс ки алло баракатумта зинда бошен гап нестай мақсад нигаҳ кунед бародарҷонон алҳамдулиллаҳ иҷа сум ҷамъ шидагиай где-то тай 800 000 ҷамъ шидагиай ҳозир датиш рафт ҳозир датиша равон кардаанд даже мо успед накардем мо аҷо омем ки алҳамдулиллаҳ бачаҳои шустрияк бояд дар ҳама вақт бояд шустри шидан дар кор шустриягӣ кардан гирифтан алҳамдулиллаҳ ҷобаҷо кард то мо омем ки хай гирифтем ёрдам кардем борш кардем ҳамун қадарда успед шикем бародари азиз ҳозир бародара расходоша додагиян гирифтен ака расходора гирифтагиян бародаро мақсад иҷа ҳаста аю бародароеш ки ҳастан бо дар иҷа мондагиай инаи хидатака инаи и акамай бо ду тай дигаш мақсад вошам омадестам бародари азиз 5 тай дигаш мондагиай яъне ки 5 тай дигаш мондагиай бародари азиз ёшам ҳамаша ҳамин хел мегирем роӣ мекунем аллоҳ худаш медона ҳамин сум байни 7 нафарда тақсим карда шавад якша медонам ки 7 булак дора як тайгаша медонам ки як бача дора як тайгаша медонам ки 2 бача дора ҳамин хел духтарча дора ҳама ямёра ма дара дорам каси ин сума мехӯрад ку аллоҳ хор заридиш мекунад бародари азиз ягон майда переживат накунен связда бубурен чизе кишид нашид бо связда мебурем ҳамаша разбираться мекунем хоб ки ҷон раҳ да бубинем яки сум камӣ кард ягоми сусу кард алоқа кунем иншоаллоҳ хизмат дем хоб ки ҷон худо нигаҳбонтон дар амони аллоҳ бошед ҳозир шумо меред Москва хоб роҳи сафед мо пага бо мегирем шо мекунем хоб ки ҷон алло шери нара Москва Ребята, а потом все время дойдет он как-то, по-любому будет идти вот этот запах, ребята. Уже ничего не сделать, ничего. Да. Сейчас только поставим, а эту прям ставить на гроб вот так вот ставите. Не знаете? да нет нормально даемаш бародари азиз да тайдигаша бо мегум пафтор мегум ки бародари азиз да тайдигаша роҳӣ кардагӣ дина бачаҳо мабдан бародаро мабдан роиш карда будем да места
اونجا تخته میمونم، بالا با بالا میمونم برادرها. اینجا چون گرزه بود که بعدی که بود طرف عدیم سو دای بود هم کجاست Водитель! چاله گه قصاقره اخلاق های که اکای بوجون ادبی اخلاق های آمین انشالله. درسته. اصلا سیکارکش سر داری میگم لو قطیم کور که دایو میگم لو قطیم کور که مال دا میگم لو قطیم کور که در جا کار کنم برادرو. برادر عزیز، اینا برادرایی که میبینین در اینجا اکای بوجونشون، اینا اکومون اینجا، اینا همشون الله برکتشون تا اومن خدمت کردن در برمون چخ سودان. اکو یگون گپ گفتنی دارین؟ الله برکتون تا اومن خدمت کن، اومدن ایستادن، شری نرین، زنده باشین. اینا در حق و رحمتی و دعا کنیم برادر عزیز. اینا اونا اکم باور که من نمیتونم بگم که این ایش خدمت کرد اوش. الحمدلله همه همیو در خدمت بدن، همه نو او با وابشه شری نرای، او اول قطیمون بود. اینا او بشینم خیلی برادر عزیز الحمدلله رویشون کردیم. انا خدا خواهد نصیب باشه خیلی قبول شو کنه شما ایوسا. او نه دو سه تایگه شو نه اوسون دای. او جیمی مگ جدا ها. انشالله در حقشون دعا کنیم. آمین. انشالله او در روز خوب در ماه شریف رمضان شدگی ایگ الحمدلله که تنبالی که همه بچه‌ها گفتن که اکا همه بچه‌ها که قطیشون ودیتلایی که قطیشون بدن در موجه اگر دیده باشین در افیرو دج گپ زدن که بچه‌ها همشون بچه‌های نمازخون، بچه‌های روزادار همین خیلی بدن. الله رحمت و مغفرتشون کنه. در حقی می دعا کنیم آدمایی که خدمت کردن در حقاتون دعا کردن، یعنی کسانی که سرمشی گذارن در حقاتون دعا کردن، در حقی می دعا کنیم.